Nayo nja emwe kuma ntere chia Kathareni wodine ya Mwembe ni batigi bagitara athara inene nyuma ya mwankijo monene kwethirwa jukiumirira na kwithia nyumba yao na batumbe kuonokia kinyambi na ndi antu baba baria bethirite bakirara mpione ni bethirite bakiromba atongereria thirikari na antu bawendi bubwega kubatethereria ni into bya gitumi ni kenda bomba kwambiriria uturo bwao bubweru. Chieo mwenturania Kathareni mbari cia Nguruki wandia Mwembe kirige chigombunge kia marano achara o tigitwo gitaraga wabagitaraga achara gwoguno abakuraranja nyuma ya muchi wao nyomba ciao kobya ntuya Jumapili ogoro ndakinya ngetini ndonera antu gwakwa ndaraithiria ndona ni nyombe mpethu ndakinyira ndaremo ni kwari ni tontu ana bako batariku mukuru atariku onani ntariku na ntengiomba ku explain ni ko mwangi yombete kuma yuno kandarigarire kande rwa kwigintu thaimwe nyombe agwe kuya na into bingi muno yaina mabati yaina poashujieri yaina mbake nyingi muno nigwa na makabati na into bingi James Keremi na muchi wake batigitwo gubatare no akanyamo nyuma ya nyomba yao kobe mwanki ora kaumo kau gatamenyekanite mwanke munthi ni tonto into cieto cionde ni ciairire nyomba twari na mbake ya 200,000 ni twagurite mabati ma 50 mara magoro ni twari na into nyingi tabakabati nguciana cia sukuru buku irato kintu kionde kira kitho ki nyomba ni twari nakio no kionde kiairire nyombe u ngwira jiari au kajaji atwana no yonka twombire kuthara nyomba utu akinyire na wale wa mbere ni ageririe kurugura akegerie gutonya kwa no gintu atuika ataumba muci uyu thiete ngarama ya kube milioni bariuga wanambakira bagurite na kwa igaya ya Ngurukia 200,000 ni abirire kwa mwana mabati majeru tumwanka thaino tutena kintu gya kuria ya kunywa ngucia wikira kana nombi batwaromba be batutethererie nikenda tumba kurukia na Ngai akaba tharima na njira mwanya ni agurite mabati mangiri 50 magwa kaigite ku na into binge bia bionde bia ku ne bia ele nguo na bia kule biliona alia uketha mboso jia ela ku mathina maugi nturanie ni Kathareni ndo batumanite kiri atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi ario ngavana Muthomi Njuki mubunge Kareke Mbiuki Susan Ngugwa Mwindu Gatayanta Mwenda na nginya MCA wa Mbarinu cia Mwembe twa Jones Kinegeni gakuota riu no gatukuragia antu bawendi bobwega tabakale kwa Mbiuki ba Mwindu ba Muthomi Njuki barabonde barengiomba gutuotethio batwe kuni nkurie kuma kithirikari ona Ngai mwene atonyerere na nikenda mujio jomba gutetheka ni tontu gutina untu tabu tutiomba mujio tiomba gufaulu noko kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi.